Ibor ko umroy sub center kalayo man rakhe kalimpo senam ko basanto kajinga nam ti bercakri upat ba hakaliang sumarpang hakahan umroy ya kabalas nang senam syajar kulais pa ya gani bajing rakhe lapenlong da ke program ke bagerpang hakamaran umroy lawan ban ai mensiam bat penreham do ba daman bat lamare MLA ko umroy constituency ba rangkan sai karbuki MDC Uraja Brahma project director ke DRDA Dr. AJS Emne District Nodal Officer Nelor Kiwe. Umroy Sub Center wala kalong na Jing Sumar kabaret bat kabelarim tam hagatan umroy. Ndai ba bat kani kejaka Sumar kelayan ban ajing syakli kerjana yang ba bat keruban kamru ban yo ono agi ko dan syakat PHC. Habakran dengan sini uba daman bat lamare ko munong mikmat mula ai ko blek kerpangnya barok ginong tray jong ko umroy Sub Center. Kembali yang scam man ai kejing syakri kebajanai mental lasan posnam klem da kenran dien pada pedang kejing ya bagimat. Habas ngapa de kesur halor kejing don kam man yo kejing ketiu kedan cakap PHC. Uba daman bat lamare ula penpau baku munong mikmat pun sasyim kya kerpang ban penurlong ya kene kejing angnut. Hagani ke program lek kemen hagani sini la pelai dru ke souvenir jong ko umroy Sub Center hagani kejing rakia jongka. Syaka Madam Amperin kabalong ke minister jong tenak ke kor ke kia jong ke jala mekhalia lalai de kemet lajong mangabur MDC bandej ai ke tu memorandum bad hero ka klem kur re tangita nakipor cikipor ngakren ngakerpat ya ke minister ya ke Madam Amperin bato Madam Sobha wat kilat kelenti selu ibut istar karbaron ibor jong pi ban penkiu kerdan no ye kaneka sub health center syaga PHC namar kumbalai ye kren latip bagane kaneka area umro jongi ke population karajan kot sado syaga kendai hajar tam syaga 10,000 duna tentang le ite sub center kan longga bisitom yaki staff lani kinos lani ki akan wadi lagi asyaro banya tre banya ye namar ilalong ibarim lo arim batlong kala rit lo arit namar lagi upgrade cha PSC ngatharai kamlong ka jaka hante gi hawat ka jaka ban IA ka snong ne ban IA duno no try tagi kermen scam hero ba hakipor ki ban sawan ikan mas kiam ban yo ko khubor babhan yang ke health department bangila yo ya ke sanction dan ne ke promotion ban ra no le ban perkiu kerdan ni sub health center na ke sub health center syaga PHC hagi por giski ban sawan bagadon sisya kata ke jingi teli kumbang ke ten ke jingi teli kalong ke bor ta kadaw mentag yo ban rakhe le ban celebrate san posnem jong ke sub center hot Naroba ada play dan odd ribbon. Ya kata ke labor room. Idon itu long keme nene na pos nong jaya preng. Ibalayo ban khasuk khasan. Ya itu ikon jongi. Balade pan kerku nangani MDC menta. Iladon sistem menta. Yang konsel yang iladon sistem itu kelung. Kadai keba ebok nene keba edaw tam hado kata-kata. But kumba pilay ang EMDC ro la ang mene bagan ni ka sub center kaladay try ka one of the best ngimlaban ang Hapok River district bangi kermen scam hero bahak kaway na kaway kasngi bangin sayo ban celebrate hero lani ban rakhe ban lepuram bagan ni ka sub center jango umroy bakan yo one of the best Hapok ke jala mekhalia ke jong hibrok